kungako nalamasondweni sihle center ema revivals si bakholiwe bantu kodwa kuhle bese kuyehlale liyehlale lizinga lekumkhonda uNkulunkulu kunjalo nalalithandweni dawuthi nase senda letinto lomnyoso yakhumbula uyathi vele umntwana wami angimendeli kahle uyathi vele umkami angamthengeli lutho kuze kuphela umnyaka uyathi vele umyeni wami kukahle kuhle lokho mina ngiyabonga nje every year we have this revival yekuthi akuvuselelwe luthando emakhaya bengifuna ke lokuthi ngisho nako ukuthi wonke umuntu uyalidinga uthando ngosibona ungathi singumadoda nathi siyadinga uthando sitshelwe nanathi ukuthi uyathandwa uyathi nje na uhamba la esitaladini uthole lokho nje ukuthi uyathi ukhona umuntu lokuthandzako futhi utimisele utawuhlala nawe empilo yakhe uyakuthanda siyakudinga lokho kusidingo lesikhulu lapha ngithi ke mina lapha mhlambe ngidawunika umelase ngithi luthando lwethu kahle lahle licala emakhaya kubantwana bethu umntwana athandwe akhanzela ekhaya kushisa nje kusidiba lesikahle semandi eluthando lushisako uthandzana babe nama so uyafika ke lo mntwana uyalokhela lo luthando ukuthi kuyathandwana lapha ekhaya futhi indlela yokuthandza bayifunza kubabe namake ngoba ngeke uthandze abantu ungakafundziswa ukuthi uthandwa kanjani inyanza leyo ke lena ukuthi ngempela bafundziswe abantu ukuthi uthandwana kanjani